Jembe Energy Drink, energy yoboye izindi zose mu kuryoha ntigucike. Nyuma yo gukomanga bwa mbere Florian Wirtz, bwa mbere bikanga ariko kabira cimaka. Yes, hejuru Movic na Diamannschaft baba. Passe extra magique, patam shoes muri center, passe extraordinaire, passe vertical. Yes, yitwa Joshua Walter Kimmich. Nagelsmann Julian yamuvanye Mediana mujyana nk'umu right back kubw'ikibazo cyabyukaga kuri kabiri. Abadage barabuze nimero ebyiri wasimbura Frimpong. Yaje mu izina rya kapiteni Frimpong, yaje mu ishusho rya kapiteni Frimpong, ibikorwa ni Frimpong, ingendo ni Frimpong, ingendo ni legendary, imvugo ni we, ibikorwa ni we, action extra magique, ouverture du pied droit. Reba neza Florian Wirtz nyuma yo gutwara Bundesliga akongera DFB Pokal. Garagaza impamvu rero Isana yicaye, garagaza impamvu Serge Gnabry yasigaye, igaragaza impamvu Julian Brandt yasigaye, garagaza impamvu Marco Reus atari hano. Reba neza defense y'inzazame udasize Mediane ya Scott McTominay Francis, Mediane ya Karomu William McGregor. Reba neza cyane umuzamu Angus Gani James Fraser, umuzamu wa Norwich amwereka ko ari uw'icyiciro cya kabiri Championship. Reba Ryan Thomas Porteous nawe wa Championship urwego ruri chip. Reba Jack William Henry wa Eretfak muri Saudi Arabia. Reba Kieran Tierney amwibutsa impamvu Arsenal imurekuye kuko ari imfube. Reba neza cyane Premier Poto depoza neza Chuchuma be Chuchuma Titi Zabu hagurutsa Allianz Arena, chachachesha Titi za Titan Lamy, jamisha abafana ba Scotland ijugunya mu bishanga hejuru mu bicu na Diamannschaft, hagurutsa Julian Nagelsmann. Yes, kunda Diamannschaft kimwe Tottenham ubusa. Kunda Bon appétit ku meza yanyu muriho. Bon appétit amaso kurekera. Mukomeze muryoherwe n'ibi birori by'uyu mupira w'amaguru wabonekeye i Burayi ariko muri Amerika y'Epfo bakawugira moderne, ariko ku ivuko ntiyajya atakara, ntiyajya afite icyubahiro. Umudage agaragaza icyamuzanye, ishema ry'umudage mu rugo. Koresha generasiyo nshya, koresha urungano. Nagelsmann nawe burya n'urungano ntujye kure yabyo. Jembe Energy Drink, energy yoboye izindi zose mu kuryoha ntigucike. Whatever happens in sports. Here first on Radio 1. Corazon! 91. Corazon! 91. Corazon! 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 Corazon
bebe yitwa Jamari Musiala ufite inkomoko mu gihugu cy'Ubwongereza ariko umudage yamenye icyo afite mbere aramuraha binyuze kuri Bayern baba na Griezmann yirengagije amazina bamwe bita ba Galacticos jugunya mu bishanga yubura Katyusha nshasha yubura AK-47 nshasha kuri nkota mu rwubati tunga muri UK rasira kure chuchumabe titiza bubu bamwita Jamari Musiala baba passe extraordinaire ya Ilkay Gundogan n'umudage ukomoka muri Turukiya rekurira Kayavati Lukase hamagara Kieran Tierney aramubwira turi mfube hamagara Jack William Hendry waret faka mwibutsa ko nawe ari nk'uko Ryan Porteus Thomas aramubwira turakoze cyane Thomas we shira mu bishanga yes hejuru Movic na Diamond Shaft baba zamuka neza cyane witwa Ilkay Gundogan nyuza pasi hagati ya Karumu McGregor William na Scott McTominay Francis reba neza cyane Kai Havertz Lukase umusore wa Arsenal aritinda umurashi kabisa ubangutse byinisha mziki bebe titiza bu yes Jamari Musiala bebe ouverture du pied droit uyu musore wa Bayern Munich aravuga ati Florian Wirtz nanjye ndakwitaba karame ati huguha rekura misire intérieur du pied bebe reba neza cyane Angusi Gani James Fraser uyu muzamu wa Norwich bamwigiraho ubufindo jugunya mu bishanga yes kunda ayimuhaye ikarita y'umutuku yani karita itukura n'ibyasotse Ryan Porteus Thomas mu busanzwe ari yakinira ikipe ya Watford muri championship wazanye abakinnyi bari cheap basanzwe akoza gashya muri championship n'umusimbura rouge direct rouge ya mbere muri iki gikombe cy'Afrika cya 2024 ku mukinnyi wa mbere mu minota 43 nini ayewe uraza kutubwira icyamateka aje ndakubwira rwose reka turebe neza cyane hari arayifite neza Kayavati Lukase Kayavati Lukase reka tureka yari attention anganye na Angusi Gani James Fraser abanya-Scotland Titans amibumiwe benshi barifuza no kwitahira bavuze ati reka twemere duhebere urwaje reka tureka penalty ari attention Clement Tripe mu France avuga ati kabisa komeza akazi kawe witerere penalty Kai arita kumaka yes Gorazo urashaka gutekesha inyanya z'umwimerere koresha sauce tomate ya Chico maze uryoherwe n'amafunguro yawe bon appétit abadage bakomeje kuryoherwa abadage bakomeje kabisa kwerekeza heza tangira neza mu rugari ya Zarena half time bitatu ikipe bayirangiza ariko biracyakomeje kuko barakina
Diamandshaft bitatu Flower of Scotland. Yes! Yes! Ukuru uracira bagabanya nawe usangira n'udakoramo koramo babifashijwemo na nyir'umujyi Antonio Rudiger. Yes! Mubico! Gorazo! Yes! Awutinyiriza abafana bahagurukira icyarimwe. Titiz Allianz Arena, Titans Yami batitaye ko bariye bine, bati Mannschaft no kwireba mu izamu ni umuti. Shucumabe Titizabu Shekova. Yes! Mubico! Hindura umupira neza Andrew Henry Robertson, kapiteni Andy Robo. Hereza uyu musore winjiye mu kibuga asimbuye. Uyu musore yitwa Scott Fraser McKenna. Uyu musore ukina muri FC Copenhagen muri Denmark. Reba neza Maria Beza nini izanya Nottingham Forest. Timing Maria Beza ayereka urukundo, ayiha icyubahiro ikwiye. Imari arayitanga neza cyane. Antonio Rudiger ayihindurira trajectoire, niyo mpamvu yitsinze. Scotland kimwe, ekipe y'igihugu y'Abadage Diamandshaft. Bine. Garagaza ibara rye ryakozwe kuri Alexander Pavlovich. Bwira abafana ati kunda. Urashaka gutekesha inyanya z'umwimerere? Koresha sosi tomati ya Chico maze uryoherwe n'amafunguro yawe. Bon appétit. Tegereza iminota 3 inyongera, reba hasigaye amasegonda. Irikaye nyamuneka, dore pase zimwe zihuma amaso, dore pase z'akataraboneka, dore pase z'imikororombya. Sanga yiteguye neza muri cyane. Ouverture du pied intérieur droit. Imara arabanza arayikirigita, Imara arayinobagiza, Imara ayishyira mu gipimo, arayikarese bebe, karesa neza. Reba neza cyane angusiganije musi Fraser. Reba neza muri Allianz Arena batewe agahinda n'igitego kimwe. Scotland yishyuye muri bine. Muri cyane tureka nshyire mu mwenda wa bine n'ubundi tanu kabisa. Prasa neza cyane barawudeflecting area. Grant Henry Campbell muri cyane agaragaza amakosa yakozwe bamusimbuza Alexander Pavlovich, umwana muto udakwiye kuhaba. Muri cyane kapiteni wa Borussia Dortmund yereka Julian Nagelsmann ko yarakuriye kuba hano kabisa. Soza ibirori Allianz Arena, tanga umutuzo Allianz Arena, tanga ibyishimo Allianz Arena, tanga ibibazo muri Scotland, jugunya ibishanga Scotland. Titizabe Scotland, Chuchumabu Scotland bayijugunya ibishanga. Yes! Pase mu buryo buri triangle, pase mu buryo bwa triangle, basangira isambusa bebe. Sangira isambusa baba. Maximilian Mitterrand stati wa Stuttgart. Hereza neza cyane Ilkay Gundogan wa Barcelona. De kapiteni
Passe extraordinaire. Vipase mu ndimi z'amahanga ariya. Nawe ntabwo yatengushe. Shyira akadomo. Shyira iherezo ku banya-Scotland. Shyira mu bibazo mu mibare ipfuye Titans yani. Funga ibiganza byombi mu kimenyetso cy'umutima. Rangiza match mu buryo bwiza. Kunda fimbo ya kwanza, ya pili, 3, 4, 5 kuisha maneno. Yes, German soft itangira rero neza cyane. Jembe match barushije ikipe y'igihugu ya Scotland wabonaga ko nk'uko Nepo yagiye abigarukaho umutoza ashobora kuba nawe yirashe mu kirenge rwose abanza abakinnyi baraho kandi afite ikipe irimo abakinnyi bandi benshi bakabaye bakina rero ikivuyemo nuko batsinzwe rero ibitego 5-1 uwitwa Florian Wirtz niwe wafunguye amazamu aza gushyiramo igitego cya kabiri Jamal Musiala kuri penalty ashyiramo igitego cya gatatu yitwa Kai Havertz hanyuma Niklas Füllkrug nyuma yo kwinjira mu kibuga asimbuye mu gice cya kabiri nawe yateretsemo igitego cya kane bishyuramo kimwe yitwa Antonio Rudiger yakitsinze hanyuma umukino uri kurangira mu minota 3 y'inyongera ku munota wa gatatu nyine Emre Can umusore w'ikipe ya Borussia Dortmund kuri assist n'undi ya mugenzi we Niklas Füllkrug bakinana mu ikipe ya Borussia Dortmund ahita ashyiramo igitego cya gatanu kabisa ibitego 5-1 Allianz Arena umukino wahaberaga niko urangiye witwa Clement